All India Radio Imphal medium wave meter zathum somli point pakhat kilohertz som rate panile FM megahertz pathum point pangain thoka hungan su Hmar program ani voisun chanchin tharpu ngai ta Jocelyn nallom thlingain thokla tu le ngai thlangai ti ei hun masataka Jocelyn nallom thlingain thok tak changlo ti hla longai thlangai ti Aram pheka mipui kum som parita in thoka chungting hai COVID-19 vaccine atlona ein kap seng theina dingin sarkar chunna satakin ma alaka ngai thlatu hai in thlada lawa phim khurding in ein ngen ani asan chu COVID-19 shi hi risel na le shing na ta dinga chi alani jing ani athpat chun mani in luma in thoka suklo hi athatak ani imani tia lo theilowa suk atul ani chun hingdan pali hai hi keng koro murle nar tumro mile in car in latin umro maile kut sofai ngunding vaccine in kap ding COVID-19 le in zoma shi num inei ani chu national helpline number 0112397846 le 1078 annole manipur helpline number 0385241166 le 1800345318 ta phone elro All India Radio Imphal tu hin chanchin thar lor khom lo ngai thlangai te pungtual malaram thar Darkar som ni palisung khan mi puilaya in thok mi zaruk som ni pasari le Central Armed Police Force pani hai chu COVID-19 positive ni a hrit suk anni
positive hai hi rimsa somni panga janimsa somni pari le district hospital dangdanga intok zali som thum le testing center intok za somli paruk hai chu an test na intoka report anni dakar somni palisung khan state level covid-19 death audits committee hai chun covid lein mi pakku an thiti in an report tu chuna covid le ya thi mi sangle jasar sangle som sari pali an thlingta mi zanga somli pathum hai chu zani khandama in sukter anni bo recovery rate his a som read pali point som ni ani darkar som ni pali sung khan D type oxygen cylinders za sangle za sarile som thum pari le B type oxygen cylinder zali som pakku hai chu manipur sunga health facilities dang hai pek suk anni chanchin thar tak dungzuin tu chana vaccine in kap ta po nui nga sangli zani som sari paruk anita mi 12 khom oxygen level za som ku pali nui an chun in rang taka doctor rondinga in treat tir anni zani tarik ni som ni pathum khan state cabinet chu cabinet hall chief minister secretariat huna inthung ania hi huna hin national game village meitei langola scheme area lo ta chu simdang lamna rot ani hi huna hin temporary government quarters bol rot ania hitaka hin sarkar thok tu tribal colony quarter new check kon huna hai chu anin son na ding ani tribal colony quarter to planning and development authority nuya implementing agency malakna nuya bol tharding in tutlukna an Hinoel com state cabinet chun Jiribama acre zaruk lai thingpui hun to Department of Textiles Commerce and Industry in Tokin Power Department kuta in Lansong anya solar photovoltaic power plant 100 megawatts to 15 Finance Commission malakna nuya hirama hin sim ningati Home Department nuya cabinet chun 11 IRB battalion headquarters bolna ding hun chu sai wom khu Technopal district ading in tutlukna asim boka cabinet chun Manipur startup scheme mangin sumdong tu sanga lai chu sukmason atumel baka CSIR CFTRI resource center to Imphal hongding deputy commissioner hai thu nuya MLA LAD program to assembly constituency an ong na huna hai implementing le Manipur forest rule sang ni le som ni pakhat churam nui hum halna ding in implement bok ata chun Manipur Fiscal Responsibility and Budget Management Exam ni panga khomchu amend bok atitin cabinet in chungchun arel Prime Minister Narendra Modi chun voisun toikathon sang ni le som ni pakhata thangding hai chu video conference mangin a haulimpui toikathon sang ni le som ni pakhathi Ministry of Education Women and Child Development Ministry le department dang hai malakna hnuya tukum January ninga khantlangzar ani hi program hi pui haya in thok in helna tinga simsuk in elna le ngai tu na tra hung suk na dinga bo sei ani mi noi khat le sing ni chung airam sunga hai chu anin registera toy ke thon sang ni le som ni pakata thangding in idea sing le sang sari lai pek lut bok ani chung lai chun sang le janga le somruk pasari hai chu thlang dokin lomban anin elding ani Prime Minister Narendra Modi chun Jammu and Kashmir rama political parties ha in chungkhom na chun national capital line tokin chair lang ati hi huna hin political leaders mi sompali hai chu feel anni India ramading chun COVID vaccine in kapo po chu crore som thum an chungta Health Ministry in tuka thu dongdan in COVID vaccination phase 2 tarik ni som ni pakhat kan tran nok ania zani ringot airam hopin mi nui som nga parit sing thum sang li lai anin kap ani Health Ministry in tuka thu dongdan in darkar som ni palisung khan India chu COVID case thar singa zarit som li parit an tu active case noi ruk sing li sang thum za som ku pali anya ni som rit pa ni nungin alan hui tak ani recovery rate is a som ku paruk point som nga paruk ani Zani National Capital Delhi huna COVID case har za som pakhat anuma Delhi sarkar chan zani bok mi za sarile pahni andam suka pasari anthiti in an report to hin Delhi COVID in and kollai mek za sang le za sarile som ku pasari an Jammu and Kashmir huna Divisional Commissioner Pandurang K Paul Kashmir Rami chun Corona third wave ahung thlung nok dingle in zomin lowin ringlok atul thu ashila Srinagar huna meeting anei na huna chun hospital a high oxygen mangthei khum high le oxygen pek sungna konga mana sataka la kalowin ring ding in ashila kothlang high SOP thataka zuya third wave a hin to welcome na loadinga in veng sengding in divisional commissioner chun ashil
Reuters study report in thoka dongdanin All India Radio le Doordarshan News hai chu ngai tlatu hiring zo le in ngat na thlak ani thu shitina hi Reuters Institute for the Study of Journalism Digital News Report 2021 alo asom edition na atar lang ani TV a chanchin suksuk hai chu an hnikna zonga chaw chanchin an lak thu shilin TV a thusuk hai ne kin ringzo thu report na hin na thang bok khangai po khawai jan tinga chanchin thar elongai thlak the hai chu ani K. Reverend Dr. Zel Songote, Executive Secretary, Independent Church of India, Sielmat Churchan Purin, in Rengin, Maina Chibai Kabuk, Kohongbuk Sel. Voisun Chenine Ramle, Kovel Pumpui, COVID-19 Rilehin, Alaboy Mexinga, COVID-19 Rilehi, Ala Top no. Adam Nading Dam Doi Siem Suk, Ani Macho, Fim Kur. Taka inveng hi athataka ne hi rileng laka ihim theina dingin midanga in thok fit ruk bega la ikut sofai jingla tol isuk photchun marks bunjing elro emanitia in khulekosik ineya ithok ahar savechun athang puiding che in number sangle somsari panga 1075 for Nelro. Tuihi, Faidawin, Sukbalole, in Teklovin, Hongtum Sengitiu. Tuhin, Jocelyn Lalom Klinga in Tok, Rule Hui Hai Tila, Longai Langiti.
dal lom thlinga in thok bok rule ki ma darang ti hlalonga thlangi ti Tom mang ang sang dâu ta nun hlui ngai hai kha ril tuyang an ral dâu ta anin herlim dila rul ki ma darang leng lai ni nawang cha sang gió lung ro ca đón sang nín khó sốt na ăn sang gió van ram su mangan lim kir zai reng relo hin o kholam len rul hai kha tong nok ni mati rul ki ma darang leng lai ni nawang chap na an sang zo lung ru ka don sang nin khó sốt na ăn sang gió lung lai a sam dinh nào ang in núi lai gian hai trên chung torni ei hun la nei pawa hring nun khovel ti hla lo ngai thlangai ti hring nun khovel in chena zalen tin su grin tu atur hiya van tak nge Tormo suhi kan zoom no sin khom khunu veng zaren in tong no ka be sei khang hai po kha voisu nei huna e lo ngai thlak the hai chu ani All India Radio Imphal zinga chanchin tharpu ngei ta ngai hla tu hai in pathin in pak na hla in hong thlang hai ngai thlang ngei ti zan ting da